Iyo niyo imbere mwinamburiye Morocco kulomba were abasasire abaruse mu mberayo ngabyo kwabisireho abunduro mwa ushindi yakuna kalonde bwa manyanga mukebye kiminyawo kama sindano ke babana bali Asia kimikoli 10 kimikoli 12 ke rifundo kwa mushirimba shembale kama kumalirisi waluna khulwesha lero era itimu ya Mbai Tigers Academy ye babana bali Asia kimikoli 10 niba makubanga bafura kama sindano kano yakubone bikali Yes Joseph Mukhulale ni nabyo Mumahwa kebe kiminyaulu na hulusha lero alikuwa nireho ni Mbale Junior Tournament na kuno kumpira kwe babana abali mumalekeruke kumpira no kamanyane nga Football Academies ano mushirimba shembali are kumpira kuno kwaberewo nga kwe babana bali aswe kimikoli 10 ni nabo bali aswe kimikoli 12 kolera hunza kamunge timu ya Mbale Tigers yenyulira mushikombe she babana bali aswe kimikoli 10 onywalo hupeshe ya Step Development Nursery and Primary School ni mufaino iyo bana bali ase kimikoli 12 ni timu ya Step Development Primary School inyesera okupea share Excel Athlete yenyelesa nayo hunyuhira mushikombe shino ari kusinzira unasuru wetaka ngani mutwera kubarangirisi Bambale Junior Tournament alumari timu itole ali 10 ni yetsitubire mupira kuno mwabere timu nga Beshaba uhame Musoto Raising Hope uhame na Matala Excel Athlete Bright Soccer Academy nga yame Musoto Mbale Tigers yame Maluhu Summer Kids atwera ni timu nga Eco Talents itame Musoto Step Development Nursery School niyo yame Bufumbo unga warereho ni Elgon Soccer Academy nga yame Nabweya sitimu zinotsosi sana sabere tsikuhaka hubona ndi tsikuwa bana babwe tsihabi hubanga bokesa binanu byesi beikire nadala muhumula hwetamu ya habiri shibuliro chimpira kino kinyewa ni sitimu tsenjawulo nga luumula luliwo nga benyamu luumula lwetamu enyowa benyamu tamu ya habiri atwera ni luumula lwetamu ya hataru lwekiminyawo Joseph Muholi Telefaine bwa manyanga